let's call the third winner. I really hope you guys are here kugira ngo dukurikirane no muntu. Allô? Allô? Oui. Muraho neza. Muraho. A lady. She's a lady. Allô? Muraho neza. Muraho neza. Hey, so turagira ngo tubabwire ko muhamagawe na Deben. Inde? Na Deben. Uretse gato mbanze mbyuke. The Benze. My artist. Ndajya mabwiye ko muhamagawe na Deben. Aha. Kandi tubamenyesha ko mutsindiye quiz mwatanzemo igitekerezo cyanyu. Ya plenty. Mwaratanze igitekerezo cyangwa tubibeshyeho? Oya, ko narabikoze mana oya uri kumbeshya. Dana turebe gato. Amazina witwa? Nitwa Ange. Ange kuri Instagram koresha cyangwa se I can't believe. You sure? Natsinze se koko. Okay. Allô? Okay, Ange. Ange, congratulations, you're the winner. You are among the winner, by the way. What seems it? Murakoze cyane no kwimana bamugisha ntabwo mbyumva neza. Yeah, so ntabwo ndabyakira. ni ukuvuga ngo uraza kwakira ubutumwa nyuma y'iyi phone call bukubwira uburyo ki uri bubashe kubona. Thank you so much Margo mugisha n'ukuri umugisha n'izina rya Margo mugisha. And I hope you guys are receiving the plenty neza indirimbo yabagezeho. Yego. Okay. Utuyagana he, by the way? Ni Nyamagabe. Oh, egoko. Nyamagabe si. Mucyaro. Nyamagabe ni Nyamagabe si kukibuye. I think so. Nyamagabe hajya ni mu ntara. Allo? Nyamagabe hajya ni mu ntara. Ni Nyamagabe ni Gikongoro. Oh, congratulations to you once again. Ubwo turafurunga up na n'uburyo tugeza igihembo cyawe. Nuko Imana bamugisha urakoze cyane ariko ndishimye bikomeye. All right, take care. Bye. Thank you. All right. Oh, finally we fit one film muri. Akanyenyeri kyohereza injana. Ni igihugu cyane. Hello? Yes. Muraho neza? Muhamagawe na The Ben? Yes. Kandi turajya mu tubabwire congratulations ko mwabashije gutsindira igihembo cyangwa se quiz twatanze ejo bundi ku ndirimbo ya Plenty. Yego. Uri mu rugo? Uri mu rugo ko n'umushabano benshi? Muri live, right? Muri gukurikira live, right? We are live, brother. Tiger beat up already. Yo, listen, man. Congrats to you. Tugomba guhamagara abandi bantu, but congrats to you kandi nyuma y'iyi call turaza gukurikizaho urabona ubutumwa busobanura how biri bukurikirane kugira ngo ugere ku kintu watsindiye. Thank you so much, bro. We are very excited. Imani komeze kublessing, bro. The concert is a very exciting song. Thank you very much. I hope you're enjoying the song though. Thank you very much. Murakoze cyane. Oh my god. Murakoze cyane. Ko nubara abatipe gusa. Umva.
the verse next call gotta be a female kugira ngo dukore gender balance. Iri gusona. Hello? Hello? Oui, hello? Yes, yes. Muraho neza? Neza. Umeze bon? Umeze bon. So, uri umuntu mu bantu twahisemo Yego. batsindiye competition cyangwa se reka twite quiz The Ben yatanze kuri Instagram Oh my god. yo guhitamo izina plenty, yo guhitamo izina ry'indirimbo twenda gusohora. Twatanze amazina 10. Yego. And if you don't mind, ntabwo nshaka kubaza amazina yawe kuri social media. Yego. Ako cyangwa se wayatubwira if you don't mind kugira ngo dukore double check hanga tubere nimba tutibeshye. Witwa? Kuri Instagram yanjye nitwa Peace Galva. Inde? Peace Galva. 1 second. Nitwa Peace Galva. Peace Galva. Yes, yes. Yego. Perfect. Okay. Peace. Congratulations to you kuko wabaye one of the winners. Bane twabashije actually twongeyemo wa gatanu. Batanu bagomba gutsindira kira gihembo. So congratulations to you, and right after this call uraza nyuma y'if telefone uraza kwakira ubutumwa bugusobanura how you get to your award, your prize. Oh my god, mwakoze cyane, Imana ibamugisha. Kabisa kandi thank you so much for supporting. Mwakoze cyane, reka ngomeze nyumva kabisa. Thank you, man. Hello? Maoneza? Maoneza. Ahamagaye na The Ben? The Ben? Ego. Kabisa. Ahamagaye na The Ben, sinzi cyane mwaturebaga live, ariko abantu batatureba live tukwiye kutatuba. Nabarebaga kabisa. Abantu batatureba nimba utari live wabona tukuvanye mu bantu batsinze. Oya, nandi kubareba kabisa, nahitangiye live kweli. So, muri make, congratulations to you kuko wabashije kuba among the top 5 batsindiye. Wow. Thank you so much, man. Thank you. Yeah. So, nyuma y'i phone call uraza kubona ubutumwa busobanura uburyo ki uribone igihembo cyawe. Ariko wese gato basinzira akantu gato. Yego. Ndi umufana kuva kera kabisa. Wenda abantu badukurikiye banyanganiro gato ntago ninda. Yego. Ariko basubyumve sibyo? Ndakumva cyane. Je nakuriye mu Mutara, Instagram share wanjye ntabwo tukiri kumwe. Ariko ndi mu bana bato nyine bakoze bagufana bagukunda cyane kuva ugiye USA. Wow. Wita kinyi byose ndabyibuka. Kugeza nyine nanjye mvuye aho mu cyaro naragiraga inka numva indirimbo zawe ku radio man. Yego. Bashaka musaba akantu gatoya. Ushaka kuzereka. Jesus. Umuntu ushaka kuzereka ko byibuza. Twanavuganye ko byibuza no kuri telefone. Wow. Ndashaka ngo indirimbo waririmbye ivuga ngo uzaza ryari. Umva iyo ndirimbo ndaza kuguhamagara nyikuririmbe kuri telefone tu. Afite amagambo meza arutaye abanditsi. Thank you, afite ukuboko kwiza utuka bako. Congratulations to you kandi Imana igumugisha. Make sure you use the funds the right way. Thank you so much. No. Thank you. Sawa. All right. God is good, man. God is great. God is amazing, man. I couldn't have a tele live from Honey. This one is not gonna. Hello. Yes. Muraho neza. Muraho. Uri kuvugana na The Ben? Yes. Uri mu bantu bitabiriye iriya quiz twatanze kuri Instagram, right?
Yego? Yego, iraye kuvuga the coming the new song. Yego. So, uri mu bantu bahisemo izina rya nyaryo. Yego? Uri kunyumva? Ndakumva. Kandi congratulations kubera ko wabashije gutsindira wabaye umwe mu batsinze basically. Yeah. Wow, urakoze cyane, Imana igumugisha. Kabisa Imana igumugisha nawe kandi ibyiza biri imbere. Umva niwe muntu wanje n'ubundi Tiger ndakwemera n'ubundi. Urakoze cyane my friend, urakoze cyane. Ubwo ikintu turi gukurikizeho iyi nimero yawe right bwite sibyo? Yego. Abantu babishinzwe baraza kukwandikira bikurikirana n'ukuntu bibone ibyo watsindiye. Urakoze cyane, Imana igumugisha nuko. Nuvuga ngo congratulations to you, uri among the five. Basi ofete uri muri baba ni batanu ba. Thank you very much my brother. Thank you my friend. Take care man. Urakoze cyane. One love man. Nukuri urakoze kandi keep up bro. Thank you man. Thank you kabisa. Ubwo niba byose bizaza kandi nukuri ndakwemera. Imana igumugisha my friend. So far so good. Urakoze my friend. Take care man. Go stay in touch. Sawa. All right.